viewers. All of kedaman comments pori lo na. Sweet voice, lovely. Hussain ji saying so sweet voice. Thank you. Sima Gogoi ji is saying happy Rongali Bihu. Apnaku Rongali Bihu log jasisu. Gayatri Rabhava is saying bahut dhuniya tumalok dujoni. Thank you. Himanshu Borua ji is saying hi Antara. Hello Himanshu ji. Keneko ase? Bhal ase ne? Safe ase ne? Ghorot ase ne? Guljar Hussain ji saying good job Antara Nagita. Thank you for joining this live session. Rashmi Rani Devi ji saying both are looking so pretty. Thank you. Credits to Mama. Ekdom ratipua uthi khaji kasi mae ready korise amak. Deep Manaji saying happy Rongali Bihu. Thank you. Thank you so much everybody. Biplab Chakraborty ji saying love to watch the duo and we love singing for all of you. All this love apnalok iman moram di ase for the past few weeks since Bihu started. Ami ekdom overwhelmed hoy goiso. Thank you so much. Jumur Day is saying yesterday I joined you both live on Insta and today also. It's really amazing to hear you both. Thank you. So we've gotten ourselves a regular viewer. Yay. Thank you so much. Shrestha Goinji saying hey Antara. Hey. Joy Kharkar is saying Kokot Gol come into oh no Kokot Gol Upar Guso. Pritam Naji saying also so cute faces. Thank you. Adrita Count Ji is saying lovely listening to you. Upar Gol no comment. Lovely listening to your girls from Seattle. Oh, we've gotten ourselves a viewer from Seattle. Yeah, overseas. Thank you so much. Janan ami aji ratipua we performed. We did a virtual concert for an Assamese community in Texas. Yeah, it's so nice to know that we are getting love from overseas. Khub bhal lagise. Thank you. Ranjan Saikia ji saying Papondar gaan ekhon guasun o gam diok. Gunajit Kalita ji bhalo acho acha bhal kot gol bhal asane gusi gol upor acha anyway it's late but happy Bihu says iman joldi comment bila upor gusi jay nohoy. Anyway, thank you so much for joining the live session. Ami amar next gan to jao ne etu etia ami jetu gan gabole loisu tumi koba na hetu kotha ne moi koi diu tumi koba are sauksun acha এটিএম আমি যেটু গান গাবলৈ লৈছো এটু জুবিনদাৰ গান হয় and all of us are mad fans of জুবিনদা হয় নে নহয় of course হয় এটু গান তেওঁ লিখা তেওঁ গাইছে he produced the song he's composed it I mean how can someone be so talented আমি চেষ্টা কৰিবহে পাৰিম চেষ্টা কৰি আছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি Touch my heart and feel me
hearts দেখা পালো যেতিয়া গাই আছিলো thank you for the love thank you so much মজা বুলি কৈছে human Meenakshi Das bye thank you so much Manushi Chaudhary ji is saying beautiful thank you Bulbul Rajbomshi ji is saying wow nice Bimal ji is saying very nice voice thank you Ashirwad korok Jimmy Deka ji saying hi hello Rajeshi Saitya ji saying beautiful thank you Barnali Deka ji saying hi a lot of highs ekdom line se bahut ketaman highs dekha paisu soboke hi Pradeep Bora ji is saying beautiful so sweet voice thank you Purnima Malindi ji is saying please sing Rong Dia Morom olopman gai dim shekhot acha du line man ene hum kore disu Rong Dia Morom Rong bhal puwa ha jao Rang thinu Rong jiwanore hong do kore ha jao Rang thinu Ei buku mara mar bahire burburi bole ase kino mitha mitha hapone di thakar porabo jano Arun ভাল লাগিছে বা thank you Dunia thank you so much any plans for live concert in Assam hope it will happen soon আমালোকক মাতটো আপুনি মাতক নহয় আমি আহিম নহয় এনে কি আহি যাম মানে let the after the lockdown এতিয়া we are absolutely enjoying doing this virtual live concerts but of course unvirtual মানে real live concerts কৰি যিমান ফুৰ্তি লাগে নহয় হেতু virtual concert অলপ কম obviously নহয় আপোনালোকৰ beautiful faces এতিয়া আমি দেখা পোৱা নাই that energy যেতিয়া আমি গাও আৰু আপোনালোকে when you will enjoy here's hoping you enjoy hetu energy miss কৰি আছো hetu of course that only you all can make it come true call us will be there acha we are going to come back and read all of your comments এতিয়া আমি next গান to যাও নেকি গৈছো দিয়ক কি গাও ককচোন acha option di asu অসমীয়া গাও নে আচ্ছা কি গান ককচোন অসমীয়া শুনিব নে হিন্দী শুনিব নে গোৱালপাৰীয়া শুনিব তিনিটা অপচন দিলো আপোনালোকক প্লিজ let us know Dulumani ji saying moja love the song thank you two beautiful sisters with melodious voice thank you Smita Chaudhary ji saying lots of love right back to you Purva ji saying amazing সুন্দৰ okay আচ্ছা অসমীয়া গাবলে দিছে ন ঠিক আছে এটা আধুনিক গান গাই দিও আৰু এটো গান is of course এটো গান আপোনালোকে শুনিছে it's very popular and we love this song প্ৰথমতে reason being it is sung by someone we absolutely admire পাপনদাই গাইছে অলপ আগতে এখন কমেন্ট আহিছিলে পাপনদাৰ এখন গান গোৱাছোন so here singing his song he is accompanied by Rupjyoti ba beautiful voice আৰু এই গানটো লিখিছে our brother Rajdeep Dai so every time we sing it we feel super proud je amar dada likha gantu gaisu asha korisu apnaloke enjoy koribo aru jodi jane gantu ghorat bohi amar logot gabosun let's go kenba no acha
Changmai Mamu ji saying বৰ ধুনীয়া thank you আপুনি join কৰিছে খুব ভাল লাগিল thank you so much Sanjeev ji saying very nice Nandi sisters thank you Mukul Kolita ji saying good morning গুছি গল ওপৰত কমেন্ট টু দেখা পাইছো good morning Atre Saikia Rawaji saying goosebumps at the start only. Thank you. Etu tuktukor personally favorite gan hoy. Ami jodi etu set list or na rakhu nohoy ta ekdom force kori kobo nohoy etu game ami. Nohoy jano. Of course. Yogi Jyotish Nath ji is saying dhuniya geet. Thank you. And geet to bor dhuniya. Aru amar dadai likhise. So we absolutely love this song. Utpal Talukdar ji is saying Khundar Bhoni. Thank you. Ata dangor asile mane ekdom dikholia message asile ru upor gusi gol so sweet voice and you're looking very lovely thank you acha etia coach Rajbongshi request ase buli moi gom palu eta coach Rajbongshi gan git gai diu niki gai diu no no barba moliat ase no yat ase acha etu gaba ne etu gaba tu kwa etu gaba acha bola আমি এটা কোচ ৰাজবংশী গীত গাবলৈ লৈছো আৰু এটো গীত কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে জানে so you know what you have to do you're all seated home and watching this live session and hopefully enjoying and if you are এটো গান আমাৰ লগত গাব ready let's go এটো এনেকে ন Lovely, my favorite says Atre Saikia Rawat. Thank you. Hikaji is saying you're singing so effortlessly. Thank you. Mintu Duarwa. Dubar se. Koise Khundor. Thank you. Apni join korise. Thank you so much. Bihut enjoy korise ne ghorat bohi. I mean, the reason we like coming live is because ami bhabu je etia bihur botor aru ami sob ghor bhitorat asu. No. Everyone is missing that vibe. So this is our little bit. I'm bhabilu je all of positivity spread koribo paru aru amaru yat eku nai. Dul pepper gogona exactly. Like lake kintu nai. Amar yat khali etu ase. Amar so yuk zindabad. So ami amar duta yuk loi ahi jao aru jiman tu paru just to make you all feel a little positive aru all of bihu vibes dibole. Bahut bhal lagise. Sesting kumani deka ji. Thank you so much. আচ্ছা এতিয়া আমি আৰু এটা গান গাবলৈ যাও নে কিমান সময় আছে আমাৰ এতিয়া আৰু আছে আছে আচ্ছা
কি গান গাওঁ কওকচোন হিন্দী শুনিব নে অসমীয়া শুনিব বিহু শুনিব কি শুনিব কওকচোন আচ্ছা জুবিনদাৰ গান ৰিকুৱেষ্ট আহিছে আচ্ছা জুবিনদাৰ এটা বিহুপুৰীয়া গীত আছে সেইটো চেষ্টা কৰিছো দিয়ক আচ্ছা ইয়াত এইটো had this been a live concert and not a virtual এটা পয়েন্ট যে আপোনালোকক এটা হাত চাপৰি সেশন কৰালো হেতেন কিন্তু এতিয়া since it's a virtual live session I can't see all of you kintu ami ghorat bohi hat sapori bojam ne ami janu mane moi janu apunaloke bojabo so we want you to send that hat sapori wali emoji ghorat bohi kintu hat sapori bojabo lagibo ha promise ঠিক আছে মাজত আমি এটা হাত চাপৰি সেশন ৰাখিম এটু গানৰ মাজতে please clap there just enjoy আৰু লগতে হাত চাপৰি ইমোজিটো সেন্ড কৰিব let's go তুমি বাৰু জানা নে না জানা নে দেখা বহাগতে গোপ হয় কি ধুনিয়া না জানা নে দেখা বহাগতে গোপ হয় কি ধুনিয়া আতকৈ ধুনিয়া তুমি মোৰ জন্মনি ইয়াতে নধৰা মৰমতে উত্তনি আতকৈ ধুনিয়া তুমি মোৰ জন্মনি ইয়াতে নধৰা মৰমতে উত্তনি তুমি কামন তুমি বাখনা তুমি পৰগতৰা আইচান প্ৰতিটো বহাগতে যে মৰম সজাই দিয়া প্ৰতিটো বহাগতে যে মৰম সজাই দিয়া ready sapori 1 2 3 go hey 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 তুমি বাৰু শুনা নে নুশুনা নে নুবুজা বহাগতে বেপাৰ মাথৈ কিয় শুৱালা তুমি বাৰু শুনা নে নুশুনা নে নুবুজা বহাগতে বেপাৰ মাথৈ কিয় শুৱালা আদতকৈ শুৱালা তোমাৰ মুখৰ কথা দি আছিম নাছিম লাগে তোমাৰ কাষত আদতকৈ শুৱালা তোমাৰ মুখৰ কথা দি আছিম নাছিম লাগে তোমাৰ কাষত তুমিয়ে শুৱাবা তুমিয়ে বুজাবা তুমিয়ে মোক সজাবা আইজা তোমাৰ মৰমতে ভৰি ৰ'ব মোৰ দিয়া তোমাৰ মৰমতে ভৰি ৰ'ব মোৰ দিয়া প্ৰতিটো বহাগতে যে মৰম সজাই দিয়া তোমাৰ মৰমতে ভৰি ৰ'ব মোৰ দিয়া see a lot of hat sapori thank you আশা কৰিছো ঘৰত বহি সঁচাকে বজাইছে loved it thank you so much oh এতিয়া আহি আছে কোন হাত চাপৰি thank you একটা গান দিয়ে চলে যাও because telecast is very poor আচ্ছা okay okay আমি গম পালো নেটৱৰ্কটো খুব পুৱাৰ হৈ আছে anyway this is our last song আশা কৰিছো আপোনালোকে এনজয় কৰিলে and wish you all a very happy bihu once again এটা বিহুৰে শেষ কৰিছো ওই কোনেৰ সূৰ্যলে এজনী নাচনি ফোনতে হোৱা কাহানি চাই থাকিলে তোমাকৈ নাচনি ওই হেপা মোৰ নপলাজি এজনী কৰেনো নাচনি ঐ এজনী কৰেনো নাচনি
নাচনী এজনী এজনী ছোৱালী Thank you so much for joining this and wish you all a very happy Bihu. Hokkaluke very very happy Bihu. Moi Antara আৰু মই অংকিতা আমি Nandi sisters Pune পৰা আপোনালোকক সকলোকে বিহুৰ উলগ যাচিছো. Thank you so much for joining this live session. ঘৰত থাকিব, safe থাকিব. This is us signing out. For the ones who've just joined, আপোনালোকে এই live session to যদি miss কৰিছে, we are coming live again in about an hour at 12 actually in half an hour. So join us there and to know where we are coming live, more Facebook page ot ahi jabo tat moi sob details di dim. Thank you so much to this lovely page Okhomia Novo Projonmo. It's a lovely page. Thank you so much. Keep well, stay safe. Moi আৰু মই অংকিতা signing out.